iyo nkuko mubibona ni umusore wanyu Gallas cyangwa se umwana w'umunyamurengesha. Uyu munsi twitabiriwe amarushanwa hano ya kickboxing cyangwa se umukino w'iterana makofe ku nshuro ya mbere. Bisanzwe bibangiranwa n'umwaka ushize, umwaka ushize mwarabonaga ubwo nari ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Shiva, namuherekejemo kuko murabizi ko ni umwe mu borganiza ano marushanwa mu gihugu cya Kenya. Uyu munsi twaje hano, ibi ngibi ni ukugira ngo bibe motivation ku rubyiruko rw'abanyamurenge, tureke kwibumbira mu gukora ibintu bimwe. Impano ni nyinshi, abantu bashaka gukora ibitandukanye. Rero nk'uko mubibona uyu munsi turi hano, iki ni igice cya mbere. Mu cyumweru gitaha tariki 1 z'ukwezi kwa kane tuzakurikiranira uyu mukino kugeza ku itariki ya nyuma mumenye uwatsinze. Murakoze cyane, ni umuhungu wanyu Gallas. In the ring at the moment is a demonstration
The Peace Championship, in conjunction with the Kenya Oriental Combat Sports Federation, brings you the first series of the Peace Championship. In the match tonight, bout number 1, we have Nashon Musa from Scorpions Motor Club versus John Karaoke from Hardcore at 58 kgs. Bout number 2, we have James Mwiki from very unfamiliar club ambaye inaitwa
Kabisa. Apa aqui? Vai, Ronaldo, aqui.
yangu nikiongeza hata kidogo, angalia sasa, tuseme ni hapa, nikiongeza nakakaa hata ntabwo wakwishimira kubona rumeze gutya usanga hajemo amanoni izishyira kuri otomatike yayo. He's a senior referee, senior official, a multi-fraternity in Kenya. Macho imefunguka ama ilifungika? Yako bado inaona? Yangi naona. Ni GH5 ama GH4? Hii ni GH5. Hii ndola huwezi compare. Huwezi compare life and death. Bado imefunguka yako? Nataka kama ifunguki ni ku-exchange. Kama hiyo ni anything.
batambukira muri bisi kariya gafunga.
vita yake imeishia hapo. In the 5th and 6th round, we will have the seconds fighting against each other to get the second winner. So sio kuwa pigano ukishindwa mara moja vita imeisha. Go and train harder, you never know. Yule amekushinda kwa pigano la kwanza, mnaweza kutana kwa pigano la 9. So fighters keep training. This is a very tough tournament. So be on top, be alert. Na wote tafadhali muwe kwenye mtandao because you don't need to be left out. Ukiwa na ujumbe kila mmoja wenu apate. Thank you. Last fight of the night. Tuko na msanii hapa ambaye amesema atamkaribisha bingwa wake William Odino. Zobuni nde bari kuzihamwa kazawe ni refa. Ariko abantu rero mu gufana mbamona nabo bafite ibibazo mu mutwe. Mu bantu benshi bangana gutyo uvuze buwa ubwo bamenya uyihaye. Nanjye ryo kuko hano buri mukinnyi ahagaze neza rwose. Ubwo no kuvuga ngo bu baraza kubifata bose ko ako mani mfite amatsiko yo kubona igihe bino bintu bizaba biri kubera mu Minembwe iwacu. Komine Minembwe bizaba yosha nakabuza mu Minembwe kuri ubu. Hano nubona bari bose ko baciyeho hano. Uzanye umwana uzi gukubita inkoni bose yabarangiza. Ariko by the way dufite umuntu ukina boxing ukomeye cyane utuye muri Australia, umusore bita bamwita Simba, umusore w'umunyabyinshi. Simba kabisa yabaye mu Championa hano muri Kenya, warabizi? Ntabwo nari mbizi ariko tuboneyeho no kumusuhuza tumubwira ko yanatangiza kino gikorwa kugira ngo tubone beshi cyane. Simba rero turagushuje cyane, reka ibi bintu hari abenshi batazi kubikora ariko nje ndakuzi ko muri Kenya wabaye Championa, muri Australia aho herereye ubu tugenda tubona ibikorwa ukora. Turizera ko hari benshi mu bana b'abanyamurengo uzagenda utoza. Turashaka kubaka Murenge generation, new generation.
Sawa, reka dukomeze rero n'umukino. Nuko mugenda mubona ngira ngo ni level zitandukanye. Bwa mbere twatangiye hari bambaye mask mu mutwe iba proteja ku maguru, ariko aba kabiri baza bafite ku maguru ariko badafite ku mutwe ikiba proteja, ariko ababo hose kabisa n'ukwirindisha ubuhanga bwawe. Mu bigaragara abantu nyene bagenda bakura, twatangiranye no twana ariko biragaragara nicyo kibazo cyo kureba umukino udasobanukiwe neza. Umukinnyi akaba ari guserebera, bigaragara aratsinze. umwana w'umunyamurenge. Umukino wa nyuma between Anthony Odero from TriStar in the blue corner versus one and only William Odero. Jitambulishe tu kwa unaitwa nani na unajisije baada ya kushinda mchuano wa leo, umekuwa namna gani? Kwa majina naitwa William Odino. Ring name ni Hama, na sema kweli sija enjoy game kwa sababu nimetrain sana. Nilikuwa natarajia knockout. Kwa hakika nilikuwa natarajia kupiga mtu knockout. Kidogo. Oi. Haya, Unatakaje wewe? Kama tu majina yako unaitwa nani na unajisije baada ya mchuano wa leo ambao umeweza kushinda? Kwa majina naitwa William Odino. Ring name ni Hama, wenye umesikia. Kwa hakika nasikia vizuri kwa sababu kwa records ukiwa na number of knockouts hii inapatia fighter chance na opportunity za kucheza mbalimbali, na naweza sema pia sija enjoy game kwa sababu nilikuwa natarajia knockout lakini sio kwa haraka hivyo. Labda hii mara yako ya kwanza labda kushiriki katika michuano kama hii, mbona mwenzako kama ni mwenzako alikuwa mdhaifu sana? Kwa sababu mchuano umechukua kama sekunde 5 kukamilika, kwa sababu mwenzako alikuwa amejipanga vizuri. Naweza sema mwenzangu alipofight ni fighter pia, na ndio mtu hapa ni ring, ni mtu alikuwa ametrain, alikuwa tayari kucheza kupigana. Naweza sema pengine ni kelele za mafansi wangu ndio ilifanya asicheze vizuri. Kama mwanandondi unatarajia kwenda wapi baada ya hapa, kwa sababu tumeona kiwango chako ni cha juu sana, labda unatarajia kwenda baada ya hapa? Mimi aim yangu ni kucheza international fights na international fighters. That's my biggest aim. Labda wewe mwenyewe tangu uanze kupigana ndondi umeifikia wapi? Mbali nimefika ni Uganda peke yake, ambayo nimeenda safari mara 3, ambayo nime lose tu mara moja kwa hiyo safari. Uganda tukasema niseme Uganda tu peke yake ndio nimeenda mara mingi. Wanandondi wengine ungependa kuambia nini ambao labda wanataka kushiriki, wanataka kujiunga na mchezo wa ndondi?
ungependa kuambia nini? Okay, unajua kitu cha kwanza watu wanaogopa kuingia kwa hii mchezo, wanafikiria mtu akitrain pengine utakuwa arrogant, indiscipline. But what I know with martial arts, with the little experience I have, kitu cha kwanza kwa martial arts inakuwa discipline. Hiyo ndio kitu hufundisha watu, kitu cha kwanza discipline. Na pia unajua huwezi taka kucheza boxing na wewe mwenyewe unajipenda utaki kupigana ama kupigwa. Kitu cha kwanza ujitayarishe, utapigwa, lakini hiyo inakuwa process. Una train pole, unapewa mtu mnaingia na yeye class kwa kwanza hivyo. So watu wasiogope kujoin hii mchezo, mchezo mzuri na inaweza peleka mtu pia mbali. Swali la mwisho, tunataka serikali ifanye nini wanandondi kama nini ambao labda mnahisi labda ile changamoto kubwa yenye tuko nayo kama martial artist in Kenya ni ukosefu wa dhamini. Unapata kama mimi niko na side hustle, sitegemei naona, lakini nikapata mtu anaweza ni sponsor, naweza fika mbali. Ile ni sasa niseme nimepata time yangu, naweza train the whole day na familia iko sawa, kila kitu iko sawa, mimi najua nitafika mbali. Asante. Umukino urakomeye hano cyane rwose. Dawa ya moto, dawa ya moto, ni moto. Dawa ya moto, 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 ni moto. Dawa ya moto, 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 moto. Arbitra afite ibikabyo byinshi. Passboy, urabona gute umukino hano? Umukino washushe, nanjye numva najya mu kibuga nkakubita kariya gatipe kambaye ufanye uwo mutuku. ufana w'umutuku. Yewe data we. Ubwo ni mufana w'umutuku ugiye noneho. Ufana uri uguye, ufana uri. Ntago nafana uwutsinzwe kubera ryari ngewe sinatsinzwe. Birakomeye hano kabisa. Abatipe bameze neza, ntiwabona n'uwo uhitamo n'ureka. Kera nk'ikigakara turamugere twawitaga mawashige. Uriya se mawashigera, ariko ikibazo Yewe data. wabona bawutera ntukabone bawuguteye. Ikigaragara koci ashobora kuba azi kurwana kubarusha. Arbitre afite ibikabyo byaka nimba agashaka kuba nawe yari umukinnyi. Uriya urebye turiya tuguru twiwe bigaragara ko twagenze imisozi myinshi nka yindi yose y'umurenge tukayizamuka. Nk'uko mubibona rero tugeze kuri round ya kangahe, reka turebe umukobwa mwiza cyane utwereka round 2, round ya kabiri. Umukino n'ubuki rwose n'uburyohe. Round ya kabiri, ariko hano dufite ni Miss Box. Mwese muri bano batipe bo impamvu turimo kubona ko ari mwiza nuko huzuye abatipe gusa. umukino uraryoshye. Ako rero ni na keza ntacyo kabaye. Mane wibuka ko ufite umugore musa? Oya njye navuze ko ari keza gusa nta kiri navuze. Iyo washatse ijisho rireba ubwiza riba ryarahomye rwose. Ubwo buri impumyi. Murabibona rero DJ ari gukomeza kuduha umuziki hano. Mu gihe tugitegereje round 3. DJ ari kuduha umuziki hano mu gihe dutegereje yuko round 3, round ya gatatu. Reka turekere umwanya DJ aba aduhaye umuziki wa gatoya ubundi dukomeze.